puilano jotona hambaite lamsago ani YouTube channel o kebo kotarungo tongkha ke YouTube channel no subscribe khaidi ang norokni takok hambai de berma haina hai norokni bagai kotar video tuwi phaika abo hinke NLFT te ATTF ni agreement paimani yak ulo Tripura haste phai press meet ni bising tui agreement no tam sign khlaijak aboni tui details saka norok tamung no NLFT te ATTF no sajagai tongkhangke o channel no subscribe khlaidi te comment khlaidi like khlaidi phaidingke chung video naima phaijing thangano media friend no bele ke hamai maru arun disi tam ke no ni bhumika no ro jongno ko khai to jongo observe khayo tini ni o jarao angaron no bele khachango so bele ke hapai hai so abu ok to motamuti no je khnai thaka aboni barao to ang kabang thangi hai no the karon gante hai we have some tam nai bini angotong hai they tawatini samong paisuyako. Okay, so I cannot say all details in the agreement. Tam tong abono no sagla guys. So je kisha je details samani that is more than enough. I think you all understand that. Okay, so ang obos kanai nor kisha khalogi chino formalities so paigirana. After that, yes, we have so many story and the try by paigla guys. So jangoro norno bele ke hamai ne obasai nor suno yasang mabai number 1 और कबांगा नि फ्रेंड रok फाइया आं निजे एक्साइटेड दाव हाइसे आं इमोशनल एक्साइटेड आं कुनो पक साइ मंगला मालाय दमो सगा नि फ्रेंड एंड फैमिली आनि और तमने आनि निस तमनाय निबलिंग सिबलिंग कबांगा तो बराइसे आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन हियर आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट आल्सो दैट इज द नाउ I don't know, it's a very excited. Now, chini kong gangke obono je chukti ingmani kahamni bagi hai. Ang aseno sanai chukti joto o hasi chukti ni bisin ke India hamani ang kaya kaise mundu kharnai. We are by agreement jeng India nai ji. Okay, jeng respect khayo India o kaise democracy no ama heno palon thai thakya. We have in between chini onek kisu no khai ji jo itihas dago sanan thake oro jora krai हमके वो एग्रीमेंट इकोनो कमो मसका एग्रीमेंट असले एग्रीमेंट में नसमा तो खाइस बट इम्प्लीमेंट अब बसं या जों जतनसि ओके एंड आई थिंक दिस टाइम जों होप खायो वो एग्रीमेंट नाव बाहाय के जों इम्प्लीमेंट खायो दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एवं तमनाय आमनि फर्मुला रक जों माकारि लाइसे जतन खबैनो है चिनि एग्रीमेंट तबो नरनो जों डिटेल्स सागला तामिके किजो फर्मेलिटी जोनो पाइना दे हाइस तो चिन सामं पाया को हाइस टोटली तमनाय पेंडिंग तंगो किछि yes that is complete it is done जारो सिनि सिगना चतो कितो नरनो ताल तो साइमि याबा ओ जे 250 कोटी सिमि सालाय आरो कमम कक सालायो आबनो बारे दं सिनि आमसनि एमोनिशन रिकवर एंड दैट हैव टू तमनाय टू फायन आवर दं हेदिबा जस्ट फॉर एग्जांपल चिनि तमनाय वी हैव मोर केडार्स आल्सो वी हैव मोर केडार्स we have to bring tamne bono register rotunani tau to kiso orat bose 328 sajagna number we have more than that okay that I can tell you so boni maga angdono tini jo tokok details thangla no just wait I think very shortly we come before you pai thak jalani video non ai tong mani bagai jotona hambai tei jotona no koi jawo no channel no subscribe khai dite comment khai di khulumka tei hambai